ako ja samo jednom pročitam danas neku lekciju, a nešto će mi oći u glavu, barem 10%. I ako bi tu istu lekciju pročitao sutra, pa za 5 dana, pa za 10 dana, svako od tih čitanja, samo da jednom pročitam, već bi mi nešto ušlo u glavu. To je ideja iza razmaknutog ponavljanja. Druga stvar koju ti razmaknuto ponavljanje daje, i to je opet znanstveno dokazano, daje ti dugoročno pamćenje. Dakle, ne zaboravljaš informacije. Ako neku informaciju guraš u glavu odjednom, u isti dan želiš naučiti ovu cijelu lekciju, da, možda ćeš uspjeti, ali dosta brzo ćeš zaboraviti. Ako ju učiš postepeno i razmakneš to učenje i ponavljanje na nekoliko različitih dana, povećava šanse da će to ostati u tvojoj glavi i da ti neće ispariti. Puno, ne u Hrvatskoj, nego u svijetu studenata medicine koristi tu tehniku razmaknutog ponavljanja, ima čudo rezultate, a baš medicinu spominjem jer svi znamo da između ostalih fakulteta, to je jedan od fakulteta sa najdebljim knjigama, najviše informacija i ne samo to, ja znam da ne bi volio da moj doktor ili doktorica nauči na faksu pa zaboravi. Tako